Anar malakan yam kana diala konten barwai ne bakal yang guasame biya kamal. Bana racha ka kui tut kau kena kiir mayardit. Ngum chi to ko tut kau. Kan kono nyami jiram jidit kano online TV channel gore jen wo jende channel there is support. There subscribe ko notification bell there is twine ko mete kala mishi break there shamala shubekaji. Telo de lunga ni diala konte la ronya linga guasame hane code posia kata dan la yo link kan online TV channel ko le yen tin kono to ko community tin to re which ka so Sudan tin to re Nuer tin to wi molien ka lingua semene ban ler me ban je linga gwa brode palpin ka liang racha me kam kiir mayardit kene tut kau no ngum ci to ka an walle e shang kongwan ka pai baro ron kina dangro wide jan dangro wide dich bana jome bana jadi liengkel no shankongwan kapai baro ron kina dangro widi jan dangro widi dich kiir mayardit kene tut kau ngumishe to kamdien den rodantish kamishit kanamo anu ngumishe to kamdien kan gare dangro ngumishe to kake kaken letken ke na wal telekariak antame ngumishe ro de nyok ka tok no ngumishe tut kau shawli ka longane me cha jode cha jelaling rewi ka so Sudan tut kau janika tut kau ramama ke long rewi ka so Sudan tut kau jena much la na to moja ka yo rewi ka so Sudan ki la na la ka loka en ramichu chimishelim ki cho ka je be jombo ka yo en wi che wote na ran la ja gorno be tut kau be jugil dawre be gul ko telen cha jach be jugil gwardana tetin te ka pal point ka to betede ramu tupted by the way ramagwa ramu moina ka yo tut ka kwermidit okay a kwermidit along angu mi shi to ka jamo me cha jode cha jale linga tama re wika so Sudan no ka jen ramu ngai ke long la jora la joja gonna dial chante mulat ke jen ba joitin mi cha na chol ba wutin ban jo me bara jelling. Where is tut ka? Why is he so silent now? What happened to one of the South Sudanese most powerful men? Chana jome chana jeling. Tut kau jen chalga jen go tut gatluak mani meba. Jen arami di kakuma South Sudan government. Jen chalada la presidential advisor for national security. Jen take a long medit. Jen take a jow. Jen ngaj jen ideal eno gwa ngajare wika South Sudan. Dungo antama chabiet. Cha jowreling. Karon kimera widi jandang redongwan President Salva Kiir shwe tut kau shwe jawoj gwala de dane teten ka presidential advisor okay she tut kau garo da cha wojo na ba okay men Ramadan aid of the national security another top men cha ka remove to Kiir ka woj she kim yadi chala do nene leden reshuffling no garana na janegera ne kume ko bukume balaji dit okay duno na me chaji no na me siasa siasa mu woy kene tut kaw gaje tele do mo dong de tut kaw de jo ke jama kanati powerful men re kume ka tetere siasa kama kan ga kon woj de guje no dong na me siasa mo woy kene tut kaw gaje ko tut kaw ran mo go tut kaw ran mo go jeno der jo tut kaw der jeling so datin kon to ko tut kaw der ka ngaje no tut kaw ram tiri ko tut kaw ram much chalad bono jena ram mongna so ana gwal to tino mise community ki which South Sudan jin wore jin jang jin rani ko tore as long as jin jiram mo jiram chuch wala jalwaka mise lim ke misina na watir la moje chechet kane tin ko kien kwar ko kien kontin chingon jigan ka tup jen ram bumbum ajene kwanga je la presidential advisor ko much la na moje motoro ko kame be nyoko deng na bakana President Kiir jen gur jen order to control okay you only want to stay in full control achane bunne kana longre kum ka chaka wuch okay yeah ne da tawo je ka ko chaka nok woni ka tut kaw ajen mi cha jo tut kaw anta mi cha je batel gwamlin tut kaw tin tut kaw jane ta tut kaw cha jo da cha jeling okay alla tut kaw
wajen ramkel right now right corner. Some say Tutkel also was linked to security operation in Unity State. Others believe his silence is part of a plan to bring in new people like Benjamin Bolmel. Tutkel wa ramkel kojen advisor, by the way, wa katumede ano ka jawda ke kum kiir mayardit ko ramkel ka party kiir mayardit wajen dong te ka tet ko bi Bolmel ano ba benyal ala vice president Bolmel bala kwar ntama wala kwenda Fred deputy chairman ka advising tin konti gaje nyogbo ka Unity State la security ndan tin mena wona ko dong the state of emergency that tin kama yom kan wite ko ken wadio ko jen wodera agent tet no tino nena mitut ka ngode tere wika South Sudan ngode ko kir ko advice ka pin ko kamat bandelar kamat sure che ko dismiss totally, but they're still working together. Ben closed down ngode waje tejbo ka advice ne ko ramadi mi che jan bare kuma ka matop ka ngech ko jana rammo advisor ka security mado ne tin ya lat karodian. Okay, so where is Tutkel now? Tutkel ngode re which ka South Sudan do no charwach ka public charging but ngode tere which Jenny has no official job, can't make a lot. Okay, his political power is low. Alasias medana cha kama ko politician ci jawre ci tel cha jawre cha jabba jem nan yana man tam tel min lade tel million ka kuide ano ci lu no jeni she woni do no tere which. Okay, in South Sudan power come and goes. Like the president Salva Kiir no, I'm looking for a solution. Ajani, I can remove you today and put somebody in your position, and I can also remove you tomorrow and put somebody in your place. So Ajani, I'm looking for a solution. Ajani mukuko na ladgwas meno kare wiki South Sudan power laja jigi ka baje wojbakaji. Ka shankel biji ram bum bum, the next day you are removed. That is what happened to Tutkel. Again, me jaw the bat and tema charge the charge lingre wika South Sudan, cause charge the charge lily, charge bat. Nai kono general bum bum, but no de jaw the charger yor. Chagurno bajo the lingarame, very powerful individuals with voice and loved by everybody, Rewika South Sudan. So Tutkel, a key figure ka kumes PLA, SPLM, Ping Kiir Mayardit. Jaram dana top dung security car which kajuba jaram dana bamulin kono no Unity State no we jegwal we gwa Tutkel take it because it's the one who's managing everything. So ka jan Unity State so take it meditan. Dundo jan sha tayi dane la joda lenga je ka public barai ka je jan cha wo jon internet Kiir Mayardit. So Kiir Mayardit la gat bom la ka wo je che gorno ba jut kin ba lenga ne more je mo kwanya new phase oni ka new phase ti kan ba la ngajore kuma kan wo take ka power take long chit ke wuri shal ka me Bolmel kan others senior official government workers in kono ya kwanya re wiki South Sudan. So jo me je ndande la Bolmel Tutkel jaten di no leader ping kapinya mi achangat dio je shanga ne medan cha kwan la ambassador ka wi arabato wi middle east so aram keltene no but leda pingbo ko ngoda re siasa ka South Sudan ko jen a part of Unity State so tindi ala ko lat ko rodin ki Unity State ram kel mala do mala martin jen jo dana gode nyoya kel Bolmel jare wika South Sudan kel kana jen wude shal ka me Tutkel ano ken tiken kelling bane ko la tike ka dob dan de Nuer de ka jo ka je ke de security de kana la ka je shit ka mishal ka mo emergency state and chala tare which ka Unity State mbuto ko corp and shok bakel biata mal bye.